Cukuru-ini wa anake wa Starehe Kibra Ken Okoth arathomagira riuma ihinda ria kuririkana itemi riria aranyitaga eta mutongoria. Let us all stand and observe a minute of silence in honor of all those who have departed. Aria marikirie bamwe kirathi gia form 4 mwaka wa 1990 makimukathiriria nyundu woria koretwo mubari-ini wa mbere gucokaniriria aruto na gutigirira aruto ma Starehe ni makinyaniria iroto ciao. Koguo tumuwe ta mundu urari wa gite kia mbere muno ya kumenya andu meguteithania atia. Mundu urendete githomo, mundu ura supportire Starehe muno, particularly cukuru iria twathomagira, na nginya community-ini yake ni mundu urendete guteithiriria ciana muno. Maya makithiaga na mbere Atongoria kuma gicigo kia mumbunge gia Kibra mugite utungata wa Okoth kuri ciana andu ethi ona andu agima urari wa mwanya tabaririirie aratigire iri kionere kia mutongoria tarari na mwiyendo. Tumepoteza kijana mheshimiwa Suja. We have lost a very dedicated leader. He has left a gap that we are not sure if we shall fill so soon. Ken alikuwa anapenda elimu. Na hii elimu ambayo Ken alikuwa anapenda hata ndio imemjenga sana hapa Kibra. To aria mararutithanagia nake wira na arata mabakubi magathiriirie Okoth ni amu ona atongoria thirikari ni mugite ararutire muingi wira na ngoro imwe na ni kionereria kiega kuri atongoria. In terms of management of CDF, you could not hear of anything like misuse of CDF in his Kibra constituency, and he looked for other donors, friends to help him. Okoth ararwarite murimu wa kansa ya nda na arakwire ari no ukuru wa miaka 41. Riri thukuru wa anake wa Starehe urakungwira miaka 60 undu matangiriganiro ni ati ni matete mutongoria Kibra Ken Okoth urie gutura ririkanitwo nyundu wa gucenjia miturire ya aingi. Ngeribotera Inooro TV kuma thukuru-ini wa anake wa Starehe, njitagwo Masi wa Dia wa Murithi.